Koe nei te rā i wai tohua tuatahitia e te whakaputanga ko tahirau 87 tau ki muri nei. I tai atu e tahi o ngā māngai o ngā hapū o taua kauenata ki Waitangi i te rānei ki te whakanui i taua waitohutanga. I tai atu hoki a Harata Brown ki tā rātou hui a nei tāna pūrongo. Tuku ana ngā karakia. Kia kapakapa mai ko te kara o te whakaminenga o ngā hapū te haki tuatahi o New Tireni. Ka puta te kōrero te traipinera e tika koutou, kia koutou tuku ta koutou mana ki te kawana. Nā utonora tēnei i raro rā i ngā rā e hare mene tātou ki kone. Ki te ako, tēnei kaupapa ki ua tātou ngauri o tātou mātua tūpuna. Hare hongi hika. Whakapuaki ana ko ngā ingoa o ngā rangatira o ngā hapū tonu nā rātau i haina te whakaputanga iho o te tino rangatiratanga o New Tireni. Mahi noho tia, i whakaro tia ngā kaupapa katoa i ua tātou tūpuna. Me te moa heo rā, te Whakaputanga i tuhi tia i roto rā i tataha wairu. Very relevant. There's a lot of people utilising our whakaputanga as a legal instrument to have authority over our whenua and to make decisions on how we manage our resources. O tā mātou mahi he tango tērā, tā mātou roho i waho i tērā kaupapa. He whakahuihui hoki kia ū ki ngā kupuake o te kauenata i whai motu haketanga i te mana Māori ki te whenua o New Tireni ki tō te tirohanga o te ao whānui i te tau ko 1833 These documents are still recognised internationally. There's groups around the world who acknowledge us, even the royal families. You know, so we're looking at things like King Charles, his position, and how it links to us. Hei tā te hunga nei me tuku tonu ngā kōrero mo te whakaputanga ki ngā rangatira moa pōpō. Ko rātu te kai pīkau tēnei kaupapa ne hinga mata. Pēnā anō ki ngā kōrero kato ko taiki te wā, ke hui tātou ki wa tātou taitamatāne taitamawahine. Ki te urua tu ngā mātauranga ki roto i a rātou. O mātou, o ngā tino rangatira, o ngā iwi o New Tireni. Ko tau rangatira te wāhi nei tau ai ngā rangatira ki te wānanga i te tau ko 1835. We're looking at the document itself, He Whakaputanga, trying to return it back to its home here in Waitangi, bring it back from Wellington. 2035 coming up, so that's the target date. Takarawa mai ki tēnei rā e ū tonu ana te whakaminenga nei ki te hapū rangatiratanga tuku iho. Harata Brown, Te Kariri.